करया आमचे ताळे ये करया मोरे खोगळसिया वोर्ता हितलानी सोथ्या फुला एकठांय करया तासो एक मुकुट गुंथ्या आणि मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया आमचे ताळे एक करया मोरी खोगळसिया फाल्यां भितर पावतेली ही शेवती आपोली फुलांक मेळटली मोरी पावसाली वोर्ता हितलानी सोथ्या फुला एकठांय करया तासो एक मुकुट गुंथ्या आणि मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया आमचे ताळे एक करया मोरी खोगळसिया देव बरी सांज दिवं मोगाच्या भावांनो भयणींनो तशेंच मोगाळ भुरग्यांनो गुड इवनिंग टू यू ऑल. आज आमी नोवेनाचो 8वो दीस. ह्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय मोरी कुटुंबाची राणी. मोरी कुटुंबाची राणी. तर भुरग्यांनो आता राणी म्हणल्यार कोण? क्वीन. क्वीन म्हणल्यार कोण आता? रायाची बायल. सांगा ते पळय न्ही. आता राणयेक काल पुरा गूण आसा जे काल पुरा क्वॉलिटीज आसूंक जाय. कोणी सांगतात की सोबीत आसूंक जाय, मागीर मोगाळ आनी दयाळ, मागीर बुदवंत आसूंक जाय, हेल्दी. ओके, व्हेरी गुड. हेल्दी आसूंक जाय आनी धैर्यादीक आसूंक जाय, न्हय गी? असले पुरा क्वॉलिटीज आमी मोरये थंय पळयता गी. वय, मोरये थंय आमी पळयता. तर मोरी आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत कशी राणी जाता हे आमी 3 हांतांनी पळोवया. पयले जेजू सरशी वसूंक मोरी एक सुलाबायाची वाट, न्हय गी? मेरी इज एन इजी एक्सेस टू क्रायस्ट. कशें? आता आदल्या काळार आमी पळयता रायात हांवन कितें तरी आमकां गरज आसल्यार आमी कोणा मुखांत्र राणये मुखांत्र वचून आमकां कितें जाय तें आमकां आमी प्राप्त करून घेताले. कशें? राणयेक राया सरशी वचूंक कसलेंच अपॉयंटमेंट नासलें. तशेंच आमच्या कुटुंबांत आतां चिंतया, आमचो डॅडी घरांत स्ट्रिक्ट आसा म्हूण चिंतया, आमी कोणा कडेन विचारता आमकां जाय आसली गरज? मम्मी कडेन विचारता, वय न्ही? आतां मम्मी डॅडा कडेन विचारन आमकां कितें जाय तें आमकां दिता. तशेंच मोरये आमी आमचे तेसावां केदळ आमी मोरये मुखांत्र जेजू सरशी व्हरता तेदळा आमकां खंडीत जावन आमकां मोरी जेजू तावन आमकां प्राप्त करता. तर आमी कशें मागचें?
कशें मागयेत मोरयेत आमी पयलें तेर्सा मुखांत्र वय न्ही गी कोण बरा तेर्स करतात घरा हय जायतीं जाणां करतात दुसरें वैयक्तीक मागणें कोण बरो वैयक्तीक मागणी करतात पर्सनल प्रेयर हय पर्सनल भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं करतात मागीर बऱ्या करण्या वरवीं तशीं मागयेत तशें आमी आमकां जाय आसली गरज मोरये आमी विचारल्यार देव आमकां खंडीत प्राप्त करता दुसरें आमी मोरये बरी खालते जावचें आतां रायाक आसचो गौरव राणयेक आसता वय मू आसता की ना आसता आतां आमच्या घरांत आमी पळयल्यार मम्मी आनी डाडा इक्वल वय न्ही गी तांकांय सेम ऑथॉरिटी आसता जाल्यार केदेळाय मम्मी कितेंय जाय जाल्यार डाडा कडेन विचारना कितेंय जाल्यार डाडा कडेन विचारता तशेंच आतां आमकां काना शहरांत कितें जालें म्हण तें आमकां कळीत आसा काल ब्रदरांनी मेन्शन केल्लें वायन केदळा उणो पडलो तेन्ना मोरयेन साकरांक म्हणलें तो कितें सांगता तें तुमी करात आमी भुरग्यांनी वडिलांची उतर आयकूंक जाय वडिलांच आमच्याच बऱ्याक सांगतात वय गी आमकां पाड जावंक सांगतात गी तीं ना आमच्याच बऱ्याक तीं सांगतात त्या देखून आमी वडिलांची उतर आयकूंक जाय तिसरें आमी आमच्या जिवितांत देवाची राय कुंवर आनी राय कुंवरनी जावंक जाय देवाची राय कुंवर आनी राय कुंवरनी जावंक जाय कित्याक आमी कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं आनी मोरी कोण आमची माय आवय वेरी गूड आमची राणी ती आनी मोरी आमची माय देखून तिचे राय कुंवर आनी राय कुंवरनी आमी जावंक जाय कित्याक मोरयेचें शेगूण आमचे थंय आसूंक जाय त्या देखून ह्या नव्या वेळार भक्तीपणी आमी मागया मोरये थंय आसचें तें शेगूण तें बरेंपण आमच्याय जिवितांत आमी रुता करूंक जाय आसची सासाय ह्या नव्या वेळार मागया एक घडी भरून दोळे धांपया हात जोडन मोरये माये थंय मागया मोरये तूं आमची राणी तूं आमची माय तुजें तें आसचें तें शेगूण तें बरेंपण तें खालतेपण आमकांय शिकय आमी हेरांक बरें करूंक आमकां तूं शिकय म्हजे उपरांत तुमी सांगचें ए मोगाळी माये आमच्या कुटुंबाचे राणये तुजी देख घेवन आमच्या कश्टा संकश्टांनी पिडे वेळी भावार्थान दंडळ नाशें बगर शांती समाधानान जियेवन देवाची खुशी आमचे जिणेंत पाळूंक तुजे प्रेरण लाभय आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक समजून तांचे पालन पोशण मोगान करूंक आनी भुरग्यांनी वडिलांक खाल जावन जियेवंक आमची कुटुंबां भावार्थाची आनी शांती समाधानाची बिडार जावन रुपांतर कर तुजी ससाय लाभय हे आमी मागता तुजे कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीन आमेन मोरिये हो कळसिया ती काता वर्णिया गायांती चे सोडो सरकारात ते बरो मोरिये हो कळसिया हो कळसिया मोरिये तू केरफुल परमळे बोसोपेत परसळे पेटय मा
येवुसो जेसूच्या मोगासो मोरिये हो कळसिया मोरिये सर्गीच्या दिसासो आवरोतू घनासो दिस्तुका मांदिता चंद्रमाये वर्णिता मोरिये हो कळसिया मोरिये मोकाळ पुत्र सोवे अवकार मरिया काशिवादी आमकां बगीन कुसची कुरवेन रमकाम चिदवाम चे दुस्मांतली बाबाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.